Episkopski savet je saopštio da privremeno odlaže molebane koji se u Crnoj Gori održavaju u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti. Uoči sutrašnje nedelje 5. jula i u njoj najavljenog molebana u crkvenim portama širom Crne Gore, obaveštavamo sveštenstvo, vernike i građanstvo da takva sabranja privremeno odlažemo. Ovo činimo zbog ozbiljnosti opšte zdravstvene situacije u zemlji i povratka zloćudnog virusa koji opet ovde u Crnoj Gori odnosi ljudske živote. Iako smo imali mogućnost da molebane održimo ispred hramova i čvrstu nameru da tom prilikom ispoštujemo naredbe zdravstvenih institucija, cenimo da su okolnosti takve da osim poštovanja propisa treba pokazati i primer uzdržanja i strpljenja. Formalno pravno imamo proglašen kraj epidemije i pravno utemeljenje da naše opravdane proteste nastavimo, ali faktički bolest se vratila među nas i ona trenutno napreduje, ističe se u saopštenju.